Unity Victory Lapen Prosperity Rally o kereng ahawaralong kapamanpo. Thar lapen Gypsy kacitonga jok at dimalong amad banghini apran kita. Don plikep so se BJP aphan ke kroyarat APHL sialong kacing bedu. Kardom pini karbi prime da birta long pen kado kabe phanta me kardom na pazriklo. Tangte pini karbi prime da birtang ton pen arjuik tha. Karbiang long autonomous council pen matizong ni phai crate roxiar ni no mati MAC constituency arlo okereng pathuak lamalong Karbiang long kaching thura birta kapajatak jipura Unity Victory la pen Prosperity Rally amepi kapatupana birta naletma prang ke pen birta na pali. Karbiang long autonomous council pen kedeng pon ning isi kechun lapen kaching thura birta kapajetak ji aphanpura matizong ni phai crate roxiar ni okereng pathuak lamalong kapaman ponalong Karbiang long autonomous council EM rts inghi pensi me ki phalam the than pazermi po lasto me pialong Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA EM MAC lapen board chairman and parta rongasaratum setongdu Mai pialong paceton dun pen ason kaching thura sai lapen akimi kaching thur asayamo kapachun thuji aphan CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen ari sanghwa tamari deng pen kangpu anparata nujo kapar japta klempon और राइजक आमाक কৈছে যে রাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱাপানী আঁচনি নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুল বিল্ডিং অপেন স্পেচ কমিউনিটি হল স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স এই গোটেইখিনিবিলাক ৰাইজে আমাক অৱগত কৰে এই গোটেইখিনি আমি এটা এটা আঁচনিবিলাকৰ গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি টিম কাৰ্বি আংলং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু দল আৰু চৰকাৰ একেলগে মিলিজুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰত্যেক সমষ্টিত গৈ আমি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকৰ আখৰে আখৰে পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি সমষ্টিত আহি একতা বিজয় উন্নয়নৰ সভা আমি আয়োজন কৰিছোঁ আজি সেই নমতি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ একতা বিজয় উন্নয়নৰ সভাত বিশেষকৈ ইয়াত ৰিজনেল পাৰ্টি PSLC আৰু কংগ্ৰেছ দলত ত্যাগ কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোগদান কৰিছে আৰু তাৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত ৰাখি ইয়াত একলব্য ৰেচিডেঞ্চিয়েল মডেল স্কুল ইয়াত আজি আধাৰা স্থাপন কৰিছে 42 কোটি 50 লাখ 50 লাখৰ টকা আঁচনিটো আমি আজি আধাৰা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু কামো চলি আছে এই আঁচনিটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আঁচনি অকল ইয়াত নহয় আমি নলবাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু কাম চলি আছে হাৰবাটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত দংকামুকমো চেংচন কৰা হৈছে আৰু ডিফু নুম্বাজঙো এটা এইটো চেংচন কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলং autonomous councilৰ পৰা আমি মাতি দিয়া হৈ গ'ল এই স্কুলটো নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্কুল এই স্কুলটো CBSE হ'ব আৰু লগতে সেই স্কুলটো ক্লাছ 6 to ক্লাছ 12 আৰু 90% সেইটো ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আৰু তাৰ লগতে অডিটৰিয়ামবোৰ থাকিব তাৰপিছত ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম থাকিব তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল কোৱাৰ্টাৰ থাকিব তাৰপিছত স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স থাকিব এই গোটেইখিনি আঁচনি তাতে ইনক্লুড কৰা আছে এইটো আমি আজি আধাৰা স্থাপন কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ এটা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ আমাৰ ষ্টেটৰ পৰা দিয়া হৈছে যি আধাৰা স্থাপন কৰিছে 12 কোটি টকা এইটো কাম এতিয়া আৰম্ভ কৰিব আৰু এইটো এটা বছৰৰ ভিতৰত এইটো ৰাইজক উপহাৰ দিব আৰু বৰজান কনষ্টিটুৱেঞ্চি হয়তো দিয়া হৈছে এটা বৰ্তমানলৈকে দিয়া হৈছে Matizong ni phai crane nar keparni ada por phai priya por malom borpothar police station ke parlo NH 39 atowar pi holo khwalong ihum Gypsy Dimapur ana tupen ke bangbom lapen ihum Tharagari Golaghat ana tupen ke bangbom NH 39 atowar pi holo khwalong ahiring tangrak kacetong derajok adimalong amat banghini apran kita Bangso kacetong along bang trok ahiring tangrak aring huke sopena jok tong sekot pen se kilangdam ji aphan Bukazan hospital anpon
adun thu birta ketok boma hut ana bangke ki thilot banghini inu swarlo lapen inu sopin so tamamen lapen konat asorlo ne ang ton pen chini pon pela lapen bang trok aringa huki swat maphan an sidame ang ton pen chini pon pela Katitong der car bearing registration number AS01FJ4114 Gypsy bearing registration number NL04C3801 Nonamat ke doan asai Borpothar police atumpensi Jepare dengpo Bukazan pen Vishnu Lekhe report Kat News Matizong ni Phaikre Narkeparani kilometer pli Lamding Kachelenga Towara Dungalong APHLC Lumbazong constituency ke parlo Baliram Terang Arungalong ang dipen armu kachipaok mate mas joining ame kipado MP kilik nang tibok boma sonsi Rataria song atumta dodi sangse pen along me kipado dama sonsi thekponlong La sonsi pini Lamding Kachelenga Towar kilometer pli Baliram Terang Arungalong ta APHLC Lumbazong constituency arwaton pen ang dipen armu kachipaok mate mas joining ame pedosi BJP aphan ki kroyara ratum don plikep so se APHLC asungalong kachingbe mate chipaok dun Bangswang me along Lumbazong CCMA phu Rajenti Mungpensi me chari Laswa long alhisar paman pentiri pi songami phu Jai Kathar IAS retired chetong dun si Clarida kalam the ka chetong dun mate ka chepa of dun mi atuma phan par jupong Lason si dun me phu Rajesh Tiso Women Wing Rita Kramsapi Youth Wing ame phu Sir Singh Be Pen Chenglok Pinnang an APHLC Rataria Songja Popena Songja Piatum chetong dun si May Mesen Pen Pachun po MSC Johnny Timung PS le la ke polling station le alang di long ke dun abang avidet lo no la bang plikera ka thom don thom kera plikera ka thom pen bang kon bak amuluk bang gopo sir la don bang pho pu le hisap sita ko an no na tum ye pu ignon abang ke ko an po bang haru ke thom bang do ibu ningkan polo tawa nang pi puta nang pipi elang nang ring nang epi puta nang epi tawar ke dam school ke dun ke bang siksak pik nilitum se than te ning duk pik mane kaita kiso ge un ita tawar he siksak pik kaita ajat gari sang tu endam han tu endam sitami ke bang ke dam duk pik nilitum asi sar ke bang pon ning ekdam ning arong pik lo ning sam pik lo bom po chpon vek po Sani la so party natin spagun ko ko pia ning thisi spagun na daw bang nining market nining the piglo the mane ili arleng hian ko an ne ning duk bang na bang khai tum ko an nang chin net se ning sivet du po chirap reng rap po arleng atum an ke ni mtala blessing ngi ko la juni tin thangata kera ma ju jela mada rom long le ke bat dam ta election la tu bang bang mada bang be ajat ta be number 1 bangke towar nang pipo ponang chak lo number 2 bangke lang nang pipo ring nang pipo ponang chak lo goi vitamin nang anta jo lang ta ve towar ta ve nitum kedam stopping na nitum non bang ta theklong lo ke towar ko sonma ke pu alang di sar ta thek kang long lo la so joi ni nili tuma rat dak bangke ining ke kang mate ining yang je la so join ni pen sino PSLC long na mane nang join dun lo mane pini pen ke do thipo la pen alang li phan pa hai vek po Matizong ni Phaikre Narkeparani Dipu Taralangso Karbiang Long Rong Asarame Tiripia Sahemalong Jethanchimung Lapen Kachingwai Ame Kipado Bangso Maya Long Kachingwai Pon ke Kewangji KKCA Pen ke Pathek Pon Karbiaron Barim Chingruma Maya Long Karbiang Long Rong Asarame Pen Setame Ongdunga Munit Kachetong Dunjia Phan Chingwai Pon Lapen Bisar Kedara Ron ke Pangtang Jia Phan Pen Chenglok Son Phwa Pothak Chingwai si Jethanchimum Pedo Thu La Somea Long Karbiang Long Rong Asarame Tiripi Kongchen Bang
Dhansing Ronghang Karbi Anglong rong asara mei East Karbi Anglong aru amei pu Harsing Ronghang Kongchen Bang Chandro Topi Joy Sing Ronghangan parta Pinang An rong asara tum chetong dunsi ardi doklong pen chethan chimum la pen kachingwai amei padulu nang pikok la alangli Karbi Anglong Autonomous Council Kecharipon Dr. Toliram Ronghang alangli kematha kepang jingpen Karbi Chorkli Chupeyo ron rang lasi laso arona tang pen itum Karbi Akai Chorkli Chupeyo tu pini arning ta dolang yo laso prethe long pusi itum apan nang japon lo lasi itum pan churu lasi nitum ke jo alangli political alam takali laso ni hat tarikan ni itum lakni amunit itum Chorkli Chupeyo amunit atum pan pacitong nang yi lasor ni si itum pan bongkrok bongchin arnam ki pupen si itum war record padam nang yi pulo lasi ilitum arong tina bangke rong sardat ki une lasi ningkan kep ningkan krihin yari smart man sitame arong tin ari smart atum pan sitame bongchin bongkrok paciwanra alang litum kardom kardi nang yi arona bangke ilitum dak rong sartum hitan ponpo lasi pini ni tum alang litum CM alang li matha tek serapot ni tum phan Karbi hong har jola aron bari mat phan kangthur ponjia jakong alang li arnam sigipilo la sila soteng pen ni tum phanang hanglo nang pachitong lo la sini tum pha dai to nak pilo penke nar long ke tumaron ave long pen ke la sikadoka ve Karbi Anglong ara tum phan tame non ke wang yi hatari ke bang ke itum kadoka ve dak lakni amunit CM na pin khara teng pen itum chitong ye phat asi CM hitame alang li mithang BJP asong phan ali ke NJ phangali sitame ni tum hitame la bangke ni tum ali pul alang phan jongomde la ke khai tum ni tum yo Chorkli Chupeyo song phana pangrum thega pot alang li phang hitame suri sura kardom pilo turiam rohang phan tame an se alang li chi thepading nang alang li kai hitame yo ke kimi sana towar alang tum phan nang pajapon nang pusin nili dam thing ton ko alam thela pala je non ki bangji tarik thapsi la past mile long ake hai Dr. Tuliram Ronghang nang pin khara teng pen horbong nang ki puji po putha ki chengsila lo ko hini bang ke ne tum itu rongker la bang ke non la Karbi Anglong dang ki doan tum ta tarik 4 January tarik 4 ko tarik 4 pathik ponlo ako ki thom bang ke ne tum rong asar pen non nil tum phan appointment nang ta choklam thu jata hai lasini tum horbong nam pujir ban se lang li phan semi padang gi la per hola so horbong lang si tum pujun pan si alang li phan alang li kai phan an si tum puji alang li puria la phan alang li dondra phan ta pigir de nang yong si chuma thu jate wa si tum la bang so ta ni tum horbong nam ta puponji lasi nil tum rong asar mai hin pan rong asar Karbi Anglong rong asar mai la ancho takali Karbi rong asar mai putadu la pen la Chorkli Chupeyo asong do an phanang hang pon la bang so long armu kichi pha pon nai walang li arpu ki pek pon lal nil tum Karbi Anglong rong asar mai along pen cepatir pi pon si nil mala kardom kadi aru ari mateman tame bang so ani horbong na ki pudunji tarik trok si Januari achiklu la pen la so prang ki claim mege dame phan tarik trok along bang ke nil tum sit uni Karkli ponji hadak pasmai la havar along la bang so long ke nil tum aron barim ke do an atum nang chitu dun nangji punil tum kichidang la si Assam State Arlo Biswanath District Mahajulia long KCS Biswanath District Committee pen patra piponsi nini aparman ketengsi hawar kar birsnim so arungaje mesen pen katalon puna birta kat news sa semalong birta nangli Biswanath long rialong ke do rong trokep sosia karbi araratum chingrum si ketengsi aparman hawar kar birsnim so arungaje talon pon Kachini ponatengke nonamat Biswanath along rialong KCS unit camp do. Lapenla unit ke batum pensi bangso arong aje katalon along doan kacepatia sontame cepati dun.
Halapu KCS diripia meya tum penta matijong ni phai crate rock siarani chetong dunsi ke claim bari matum kachpadu katuma phan karcho ajamek denpo Bangso meya long alhi sar paman pen KCS diripia mei dun mei phu humsing be phapangjang alhiaman pen karbi lamet amai phu bari mingti Assistant Inspector of School Dipu Katharson Ingti Song Bijit Kathar Dr. Jugen Chandra Be Dhaniram Tiso KCS Diripia Mayalong Klembang Pubang Phiatum Lapen Pinangan Kethe Kedingatum Chetong Dunsi May Ardi Dojot Pem Pechutpo Tak Karbi dak Bisna district itu tak dak Adungrai Arunachal itu Balukimpur district itu Julong Judang Cihon Pename Tang Kesabe Labangso Hamdi Kebatu Along Kakalong Akirai Pansi Cuniru Nili kamun tidam ati nili kacali sini nili hapu dut parai kedam tebo pis ta ada alun tumu ada nili pen kacini dam pen ada itu alun tumu ta kaceprek nahok tabe Rabe pinpur me Indi Githom Kacipati Pondhi alang lita Labangke pihali anikan Sabu Juli Judang Cihon Atirame Rabe ada lamprai tierong biraming tihem Selai Khati Judang Cihon Atirame lapen sikari tisu Lasi, nuan sa petising may begitu man si Chuniri lo. jutang jo Non, inte hindi pati Pondhi lake. Bihumari Judang Cihon Atirame Lape Balisan Judang Cihon Atirame sarpi itu no tempi ka jeton lahai putu talahai Lape Lanti pangri pangton punoy nahop sa ke chepre kabi lasi non apor karbi cultural society ada katiriamai taralang sopen alang itu ada pen karbi jutang jo puta kaseke nang epi lahai pen ladak ta ali ta long holo pen laso jutang cepat coy ulut para jutang lapen hapu karbeng long jutang cepat coy pen ini tu jutang jo ponpu monopia anto se pon di pusenili Pang archugan po pen pu intial Stami no stami nili ipuji bangge dera dela mis non tamni lasi dat nang sito Mohendra Singh intial pi hai itu mong bong le na sel dothola na chitong central committee pen Suren tim mo ke hai monson sipidu kason claim bang thu lali phang dak pong jai bangji phangji chune ni ge tumda ningarong no cooperation kurin po cooperation po jong Suren tim mo ke hai lali ke prang itu han kilun ke kan na jaja bang thu lo lang to ningarong mo bini dak Isung surong aja sing cek rapa lali cepat dulu lah sialang li fan puhu tak penar cuban ko mun tim mo ngade dengan se lang surong aja kita do kontak mangen ini tum central committee assessment curu parpik lo pending thelo dak ka sirap itu non ke thek long kan ayok la bang itim ap si tame so jutang ke reng pon bomuni bening thelo puhu tak penar cuban ko curu wek nang po ati mangke ladak lang etluk bang te itum pinang adim karbiang longang tan pen akar biarong awar long tam lo tame non an karbia jutang jubat choklim sar jitu hajuri ka ben chenglok lam Teketok Mongsolo deng sumpok choklim ketek long mangela dakilo lasi la mangela ai belum zonai so along nangedo akar bia tu mangela ke choro wek lo si Bisona Graimo itu mai tengge choro alam de bangke Bisona Zila Graimo ko bebahe kunsar Kohapati Mongsolo ani ahi bole অনুরোধ jutang komjori ba jutang kachiri pen lang lihan lo ketek long na posi so jutang bari আমার মাঝে উপস্থিত আছে ডক্টর রঞ্জিত দাস kapache তেখেতক kapekla dia মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ জনালো তেখেতৰ ডিপুটি সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট বালিচা মডেল হস্পিটেল ডক্টৰ ৰঞ্জিত দাস tumlara bisnat district তেখেতক pen মঞ্চত kapekla ri phan আদৰি আনিবলৈ আমাৰ nim rokom কৰ্মকৰ্তাসকলক jutang অনুৰোধ জনালো kapethe ya phansi tum alang lihan puhu takonar chobonji phantum puhu takonar chobon ko tumla so ajutang kapekla dia phansi tumla so ajunel kibi Dokmuka long pinike chingsi atur ex KPLT Welfare Society abang puamai padupusi nile tuma perang ke pen card news alo birota nang pali non ke risim kangtang amongwe hamtang risim kangtang pen kilir seng avar mon jap ahu disi risim kangtang asong atum ingna marum pen hongwangsi monsam atowara long wang song atum sarkar pen chingki bom Lason sia barim ke PLT atum puthot monsam pen hampang aphan sayamo kedeng thujipura
Sampriatur ex Capility Welfare Society sengsi arpu cepeklo. Dhoniram ilega phan mei phu lapen Jameson kro phan chunbang arpu kepek a society pen keting si bang phu amai padapo. Alang litum song kimang alam cekok ji pusi bang phu amai along aning cetherenti. Sampriatur Welfare Society pu seng det pen api mateni litum registration long det pen api anabang litum ke claim ke dam ye phan lapen litum majak kong avela la sini litum akinang sot la society nitum Sampriatur society pen litum akinang sot Karbi Anglong Autonomous Council atuma phan kecuning rialam the bangke ake hai CM Dr. Tuliram Ronghang pen chenglo MLA MP tum kecuning ri bangke jate nilitum la NGO kipareng je phan mate NGO nilitum la usumar doa na usumar ke das jate hi dam jam chok jam je nitum kechi hamori pon rap vet je phan nilitum facility ta nilitum phan nang thak pon sonte banilitum phan fan nang bunai PPM asonte pusi alang nitum phan chuning ri je Autonomous Council long fan nang ile ya lapen asontina department pen along sitame nilitum phan asap vet sitame fan nang release asonte pusi nilitum ning the pono lapen ning thelo nilitum phanda phan nang pipon pu pusi labang so a fan kelong pen sinilitum sumar nilitum kedars lapen nilitum NGO ta nilitum pareng ponun pu pusi nilitum ning chethepa Tang tenon malam so para phan birta mo ing tonic sina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit puthot birta long wang thuiklo. Puloni circle sarkari gaubura tu mahang ke thekar ni katalon puna birta nili tuma pirang ke pen birta nang pale. Matizong ni phai great rock siar ni Karbiang long arlo prek jama dima long ason thak thak Puloni circle sarkari gaubura tum pentame amina sa hemalong por phai kri sia por pen cheng ponsi phong pharoi sira in koira isi apharman sarkari gaubura de talon pon. Tini bang swamaya long ke cheng sia je mek la ke mena song alama pangjar ponsi cheng pon. Aphitu malom so pora pharman mai la pen lam thesida me chipa joy pon. Tini bang swamaya long Puloni circle sarkari gaubura mai pu monindro tokbi lam the ke jai mate pherang kya thengno lam the kaning je pona tengke nilitum SGB atuma phasida me plan district ajo SGB atuma phana son thak thak bainonga bang acheklo jonbang tame Sorkara hin pen akerap nang pipon pen masap pebat ponang ji. La penten non head jong ke dam tang arani Traditional Village Development Committee of Arsai KPK Mepal Piklo. Bon seda me nilitum SGB atuma phasida me bangso sayalong kachirap kavya bangke masap ningluklo. Arthe nilitum SGB atum ke doan seda me ke dam tang NRC asai ke deng pona ho seda me penang an chirap situ dunno sorkara lo. Lasin non labang so TVD sia long sedame eston bak arpu nang pipon vek nang cipu ake hang Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram long hang aphan padu. Sorgari Gambura appointment ke long dun cengke nelitum Sorgari Gambura arni Sorgari Gambura de pusi hoklo nasi pini nelitum circle free kita lonpon dak di fu circle long nelitum kacohang aluhisar po CM bidisar Sar Elvin Teron na kahay nang cetong dun lasi pini nilitum ha ningkan pharoi sira ningkaning koirai si labang so history mate labang so phur ki mo labang so aputhak nilitum kamat hapen alangli nilitum alu hisar popenta nilitum arjulong lo labang so history mate aphur ki mo bangke Sorgari Gambura tuma abangke power and function la so bangke do alangli ta than no si Sorgari Gambura la so system bangke la si hala British outpen bang bomsi 1900
44, the Assam Frontier Administration of Justice Rule 1945 pen si nang chenglo na pen si amendment dobom si non puta Assam mate dak nilitum Karbi Anglong along ri $60 ri along ta dulo lasi labangso $60 long si tame labangso Sorgari Gambura Administration of System mate koson si $60 long ke dudu naima lapen ke koson si kodalong ke dudu naima ta pinilitum aluhi sarpo pen nilitum chini polo lasi Sorgari Gambura tum bangke ahok peta bangke council mate government along ke kichirap du naia bangke arpu thepik lasi nilitum ke bangya lang tamela son nilitum Karbi Anglong Autonomous Council tum ben chingkisi nilitum apor pen apor thedung Karbi Anglong adang sitame nilitum workshop pusitama awareness program pusitame nilitum kedengi phan mathalo lapen kadok kawe $60 labangso kamatha mate labangso kitok dak labangso aja kong ke doya phan nilitum aluhi sarpo ben da pachini polo halaso kitab tame nilitum Karbi Anglong Autonomous Council labangso ACM Tuliram Ronghang ke hai pan sita chuning risi nilitum $60 long Karbi alam English alam lapen ke Okhomia alam pen sita me halaso alam nilitum akitab ke long dunya pan se nilitum CM sar phanta chuning ri pusi nilitum matha pon ase kewang jilangar ni sita me nilitum la sonsi ningkan pharui sira ningkaning koira su se sita me Karbi ham phanga phan nilitum chari bom lo laksi kadok kawe Karbi Anglong akithi ki ding council asor sita me lasi nang matha ponoi lapen ke Karbi Anglong ke thekeri aham phanga ke duan atum sita mejo Sorgari Gambura tuman ke nilitum ningkaning koira ningkan pharui sira ningkaning koira su se labangso nang cari bom pen sita non puta wang bom lasi nalitum sita me Karbi Anglong Sorgari Gambura phur ke mo pan ke Karbi Anglong ham phang tum ta matha po lapen ke council asor pusita me akithi ki ding atum ta matha po pusi ning thelo lasi ini labangso press media mate nalitum kewang apor la nilitum ta ke pachini dun long apor nalitum aphanta suri siria kardom media tum phanta kardom pajo kardom tang te pini Karbi Prime Time Bureau ta bangke kang tonik long kado kaweta me dome thak me kurwang thu